Illum huwa il-ħamis, imma 24 illum. 22 ta' Marzu 2018. Qabel nibdew nixtieq li nagħmlu talba ċkejkna u din il-ġimgħa propju għalaq sentejn mill-mewt tiegħu Monsinjur Giuseppe Merċiqa kelli għal ħafna snin kien l-Arċisqof ta' Malta u kien tħabat ħafna kemm għall-iskejjel tal-Knisja u anke sabiex il-dħul fl-iskejjel tal-Knisja ikun fair u trasparenti u ħafna drabi id-defenda u għal-mistoqsijiet li sarulu il-sistema tal-Polza u tad-dħul li għandna. Nixtiequ niftakru fih u nitolbu l-għajnuna tiegħu mis-sema x'inha ċert li huwa qiegħed hemmhekk u nitolbuh biex jgħinna biex nibqgħu mixjin fil-passi tat-triq li huwa jurina. Nitolbu flimkien u ngħidu Slima lik Marija, bil-grazzja minn-Dija Mulejnija, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija u Malla, tlabalina minn issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ġesu Giuseppe Marija, tolbolina, Santa Missier, tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, wara din it-talba ċkejk nekna l-bijatajna bidu għal din is-sessjoni ħan istidem lill-Sinjura Marija Dħul biex tispjegalkom il-proċess li ħanaddu minnu. Wara li tispiċċa l-ispjega u mbagħad nibdew intellaw il-polozz waħda waħda. Għal-polozz ikonna bżonn il-parteċipazzjoni tagħhom, nixtiequ li jkollna tnejn min-nies minnkom li jiġu għaw xi ħadd idawwar l-urna u xi ħadd idaħħal idejh fl-urna u jtella l-polozz u tajjeb. Aħna kemm niftħuhom u naqraw. Kif tafu wkoll is-sena l-oħra bdejna nittrasmettu direttament live fuq l-internet, jiġifieri qegħdin mad-dinja kollha, għax kullu kien jistgħu jarawna bl-internet it-trasmissjoni tal-Polza. Barra li hija trasmessa live ukoll tibqa' available tibqa' fuq il-website tal-Kurja u wieħed jista' jara meta jrid u meta jidillu tajjeb. U hekk ikollna daqsxejn xhieda ta' dak li wkoll li għamilna dolor. Nistieden is-Sinjura Ellusa biex tagħmel il-preżentazzjoni. Lodwa tajba lil kulħadd, grazzi tal-li qed tattendu, grazzi wkoll lil dawk li qed isegwuna live streaming. Se nibdew bil-polza ta' parteċipazzjoni l-ewwel sena sekondarja Bniet, imma qabel xejn naraw minn fejn tlaqna. Bdejna f'Novembru il-pubblikazzjoni tar-regolamenti. U hawnhekk nixtieq ninforma lil kulħadd u nixbet l-attenzjoni ta' kulħadd li f'dawk ir-regolamenti ma ssibux biss ir-regoli, imma ssibu it-timetable kollha ta' kif jitmexxew l-affarijiet, meta kellu bniedem japplika, meta kienet il-late application, meta kellha sseħħ din il-polza llum u l-affarijiet l-oħrajn li se jsegwu wara. Dan kollha kienu qegħdin indikati fir-regolamenti meta huma ġew ippubblikati f'Novembru. Issa, it-triq kienet twila, wasalna diġà biċċa kbira minnha għaliex kienet twila. Għaliex f'Novembru, bejn Novembru u Diċembru japplikaw dawk li huma tal-ewwel kriterju. Min huma? It-tfal mid-djar tal-Knisja, it-tfal tal-impjegati fl-iskejjel tal-Knisja, aħwa li diġà għandhom ħudhom fl-iskejjel tal-Knisja, ikollna element ta' transfers bejn iskejjel tal-istess entità reliġjuża u barra minn hekk anki fejn jidħol il-Form 1 Girls, għalissa se nitkellmu fuq il-Form 1 Girls, ikollna il-ħruġ ta' numru ta' bniet li qegħdin fil-Year 6 fl-iskola ta' Teresa Nuzzo. Teresa Nuzzo hija skola tas-subien u l-bniet li twassal sa' Year 6 u dawna jridu jagħmlu il-pass tagħhom mill-Year 6 Teresa Nuzzo għal skola oħra tal-Knisja fil-Form 1. Dawn ta' Teresa Nuzzo ma jieħdu sem fil-polza tal-lum imma jieħdu sem fit-tieni polza, il-polza tal-għażla li iktar tard intikom anki d-dettalji tagħha bħala data. Mela dawna applikaw f'Novembru. U qabel ma wasal iż-żmien, jew fl-istess żmien li intom kontu se tapplikaw bħala segretarjat, joħroġ rendikont ta' x'inhi l-pożizzjoni at that point in time, wara li jkunu applikaw dawk tal-ewwel kriterju. Din iċ-ċirkolari kienet ġiet ippubblikata fil-bidu ta' frar, għal benefiċċju ta' dawk li anki kienu applikaw online, konna indikajna li meta se jiftħu ċ-ċentri se jkun hemm din l-informazzjoni li tiġi provduta. U aħna spjegajna li mela fir-regolamenti intom f'Table 5 stajtu taraw li ma skejjel kellhom il-postijiet tal-Form 1 Girls
li fil-Form 1 l-iskejjel huma ftit. Għaliex, hemm raġuni, għaliex fil-maġġoranza tagħhom l-iskejjel tal-bniet l-ikbar numru jidħlu fil-Kinder 2, hemmhekk ikun hemm il-ftuħ, l-ikbar ftuħ fejn jidħlu l-iskejjel tal-bniet, ikompli fil-Year 1, u mbagħad wara l-Year 1 il-ftuħ applikazzjonijiet, il-proċess ikompli fil-Form 1. Allura n-numru li intom stajtu taraw fil-regolamenti f'Table 5 tal-Form 1 Girls kien ta' 47 places, 47 post. Fiċ-ċirkolari aħna tajna rendikont li minn dawn kienu diġà tnaqsu 36 post. Tal-aħwa tal-tfal tal-Knisja din informazzjoni ila fuq il-website fuq il-pjaġna ta' Dħul tat-tfal l-iskejjel tal-Knisja minn dikinhar mill-2 ta' frar l-attenzjoni ta' kulħadd. Allura, meta wieħed jagħmel is-subtraction, at that point in time aħna kienna tfadal 11 post xintlew. Imma aħna wkoll ġbidna l-attenzjoni li jiġu jaċċettati n-numru ta' każijiet serji tfal li għandhom bżonn is-support kif ukoll każijiet soċjali. U anki jista' jkollna ċ-ċirkostanza ta' tewmin, f'dan il-każ fil-Form 1 ma mhux tewmin bħala Form 1 Girls. Mela, meta tieħu konsiderazzjoni tal-każijiet serji, l-ammont issa qed jaqra ta' postijiet li jistgħu jintlew mill-Polza li se nagħmlu llum hija ta' 6 postijiet. Issa, xi ħaġa mela, dawn kollha li se jkunaw fil-Polza hawnhekk kollha jitilgħu, ma jitilgħux 6. Hawnhekk se jiġi stabbilit rank order mill-ewwel waħda sal-aħħar waħda. Jimxu għal-pasta wara li it-tieni polza, il-polza tal-għażla, l-ewwel 6. Imma l-oħrajn xiġri minnhom. Għax naf, il-weġġa tal-mama, tal-om, mamma mija, tiegħi għal-tnej, għal-tlieta, aħna hawnhekk qegħdin fix-xahar ta' Marzu. Il-proċess ta' dħul jorbot sal-aħħar tas-sena skolastika tal-Form 1 2018-2019. Allura kull svilupp li jkun hemm imqarma tul is-sajf. Aħna ma nkunux nafu bil-qudiem jekk bil-fost dak li japplikaw jew li diġà din fl-iskejjel tal-Knisja 16 tfal jintefgħu applikazzjoni għal National School of Sports, hemm min jixtieq ibiddel or whatever. Allura għalhekk huwa validu. Illum se nibdew bl-ewwel 6 għax daqshekk fil-pożizzjoni li qegħdin illum nistgħu nofru. Imma l-oħrajn jaqpaw għandek bis-7, 8, 9, 10 jaqpaw validi sal-aħħar ta' Ġunju tas-sena d-dieħla għal kull ċirkostanza li tista' tinqala ta' kanċellazzjonijiet minn ħaddieħor li diġà jkun qed jokkupa post. For the benefit of our English-speaking parents, I'm just going to indicate, I'm not going to go through all the information because I already assessed that you were very, very up to date and on your toes with regards to the process of entry. But what I have been the most important thing is that everything started way back in November, and we did publish a circular last February to indicate the number of places that were left after those of the first criteria would have already been enrolled, and the deduction ended up to 11 places. Furthermore, we even instructed that there might be the acceptance of serious cases, children who would need the support of an LSA or social cases. As a matter of fact, today I have just announced that the number of places of available places now reads 6. So the first 6 who will be drawn in this ballot, they will move to the second and participate in the second ballot, which is the choice of school ballot, to be held at a later stage, and I will be also informing today as to the date. The others, we will be drawing all the numbers, so it's from number 1 up to the very end, because we can't forecast any cancellations that might occur during summer. So there will be a rank order, and everything that is carried out during this process is valid and up to the end of the scholastic year 2018-19. All right? Jekk għandkom xi mistoqsijiet, għaw xi diffikultajiet, fil-każ inwiġbukom jekk jogħġobkom issa ċans. Sewa. Immiet se titkellem għawek fuq tifla jew fuq tifla?
Misejt memx application li stajt napplika l-Bniet. Tisma kintajt fil-formal memx. Idħul isir fil-year 1. Subinu ta' sejta. ħaġa oħra, fi ċirkostanza li isir kemm isir checking, ikun hemm xi applikazzjoni li bisfortuna ngħidlina kbira ħafna ma tkunx hawnhekk din l-urna, x'isir ma nistgħux infassru dak kollu li jkun ġie stabbilit u nerġgħu nagħmlu vot soħra u ngħidu lil kulħadd ma ssirx. Imma bir-regolament inkopru dik iċ-ċirkostanza permezz li l-ġenitur jiġi majjat u issirlu polza li fiha jkun qed jikkrea il-numru tiegħu x'jiġifieri. Hawnhekk għandna 79 f'din l-urna, allura itella numru mis-0 san-9 biex jifforma l-unit, itella numru mill-0 sa-7 biex jifforma it-10 u hekk ikun qiegħed jikkrea numru tiegħu. Jekk niġu f'ċirkostanza li for all I know itella number 6, allura fin-number 6 hemmhekk ikonna tnejn li qegħdin dan hemmhekk imbagħad ikollu rridu niddiskutu l-measurement. Jekk ma tkunx diffikultajiet, nitokkom il-permess biex nibdew, please. Iva, volontira, kif għalilkom qabel, napprezzaw li id-dawru intom l-urna, it-tella u intom l-affarijiet, grazzi. Is-soltu nitolbu xabċipa. Għal-illum nistabbu namlu differenti għax għadin nistabbu ta' kolku. Sinjur oħra jek jġobkom imqartni. Oħra, please. Ma nisseddu, it won't take time li brava. Grazzi, sinjura l-oħra, thank you. U ħanibdew, nawgura fortuna li kulħadd. U l-mikrofon l-skuċi. Namlu issa kif itellawhom naqrom, ngħadduhom u waħluhom u nerġa' titqara lista tkun tella tal-li tismawhom darbtejn. Ħanibdew duru, ħanistuduhom ftit. Xinkella ma nispiċċaw għal. L-ewwel waħda hija 5701 Barbara Maria. Number 2 hija il-5608 hija Ġaratana Arjana Esther. Għandha huwa japplika wkoll fil-year 1. Tielet hija 7623 Yusaf Jessica. Raba 7937 Gauci Kira. Five 845 Galdes Elea. 5868 Falzon Kaya. 5825 Azzopardi Daniele. 6009 Mutkamarion Angita. 5855 Pisani Maya. 7958 Abela Sara Jade.
5824 Attar Giulia Marie. 5883 Buhajar Jade. Form 1 girls, number 1, 5701 Barbara Maria. 2, 5608 Gerratana Ariana Esther. 3, 7623 Yusuf Jessica. 4, 7937 Gauchi Kira. 5, 5845 Galdes Elea. 6, 5868 Falson Kaya. Number 7, 5825 Atsopardi Daniel. 8, 6009 Mutukumaran Ankita. Number 9, 5855 Pisani Maya. 10, 7958 Abela Sara Jade. 11, 5824 Attar Julia Marie. 12, 5883 Buhajar Jade. Complu 5717 Omer Castillo Times. 5807 Attar Alicia. Għanda oħta tapplika wkoll fil-Kinder 2. 5722 Camilleri Kaylee. 7299 Briffa Oana. 5705 Borch Cristel. 7509 Kassar Eliza. 5724 Haber Kelsey. 5749 Grima Kaylee Marie. 5822 Farrugia Isaiah. 7211 Grishti Chloe. 7403 Zarp Cassidy. 7379 Gauchi Kelsey. Number 13, 5717 Omer Castillo Taris. 14, 5807 Attar Dalicia. 15, 5722 Camilleri Katie. 16, 7299 Riffa Oana. 17, 5705 Borge Crystal. 18, 7509 Kassar Elisa. Number 19, 5724 Haber Kelsey. 20, 5749 Grima Kylie Marie. 21, 5822 Farrugia Isaiah. 22, 7211 Grishti Chloe. 23, 7403 Zar Cassidy. 24, 7379 Gauchi Kelsey. Complu 5835 Bonello Carla. 5863 Galia Alicia. 6136 Galia Janelle. 5706 Bonnici Mirei. 6352 Galia Kylie. 7912 Mikallef Yenel.
5852 Farrugia Lexin. 5779 Yadikola Julia. 5865 McKay Jasmine. 7626 Vassallo Amelia. 5606 Mercia Francesca. 5795 Nasir Hoshana. Number 25. 5835 Bonello Carla. 26. 5863 Galia Alicia. 27. 6136 Galia Janelle. 28. 5706 Bonici Mireille. 29. 6352 Galia Katie. 30. 7912 Mikalev Jenny. Number 31. 5852 Farrugia Lexin. 32. 5779 Yadicola Julia. 33. 5865 Mengay Yasmin. 34. 7626 Vassallo Amelia. 35. 5606 Mercia Francesca. 36. 5795 Nazir Oshana. Komplu 6277 Dafi Anastasia. 1276 Kassar Shannon. 5816 Christina Cody. 5750 Sherry Kelsey. 7828 Spiteri Nicole. 5875 Zart Aislinn Maraya. 5715 Zamit Micheli Brenlin. 5848 Farrugia Nirvana. 6831 Spiteri Martina. 5836 Mikallef Shanis għanda huwa qed japplika wkoll fil-Year 1. 7454 Spiteri Kellien. 5821 Dalli Danechka. Number 37. 6277 Duffy Anastasia. 38. 1276 Kassar Shannon. 39. 5816 Christina Cody. 40. 5750 Sherry Kelsey. 41. 7828 Spiteri Nicole. 42. 5875 Zar Aislinn Maraya. Number 43. 5715 Zammit Biceli Brenlin. 44. 5848 Farrugia Nirvana. 45. 6831 Spiteri Martina. 46. 5836 Mikalev Shanis. 47. 7454 Spiteri Kellien. 48. 525821 Dalli Danishia. Komplu 7753 Aġuż Gabriele għanda huwa qed japplika fil-Kinder 2. 5809 Borg Smith Shana. 5874 Tabone Sway. 5856 Spiteri Michela.
5609 Abela Shanaira. 5860 Zara Spicer Yeskia. 5849 Formosa Zaya għanda oħta t-applika għal 1. 5708 Mitzi Emma. 1162 Lia Janet. 5879 Olivari Noela. 5867 Formosa Hannah. 5854 Zamit Kaya. Number 49, 7753 Ajus Gabriel. 50, 5809 Bort Smith Shana. 51, 5874 Cabone Swag. 52, 5856 Spiteri Michela. 53, 5609 Abela Shanaya. 54, 5860 Zara Spicer Yesia. Number 55, 5849 Formston Zaya. 56, 5708 Mitzi Emma. 57, 1162 Lia Janet. 58, 5879 Olivari Noela. 59, 5867 Formosa Hannah. 60, 5854 Zammit Kaya. Komplu. 7210 Camilleri Antea Marie. 5718 Platz Amber. 6650 Carbonaro Karan. 1187 Amato Elisa. 5703 Kauki Jody. 5607 Marchese Sabrina. 5709 Galia Maraya. 7976 Zablit Judith. 7603 Debono Elisa. 5950 Asha Maya. 6082 Camilleri Elizabeth N. 5831 Asa Elisa. Number 61, 7210 Camilleri Antea Marie. 62, 5718 Platz Ember. 63, 6650 Carbonaro Keren. 64, 1187 Amato Elisa. 65, 5703 Kauki Jodi. 66, 5607 Marchese Sabrina. Number 67, 5709 Galia Maraya. 68, 7976 Zammi Judith. 69, 7603 Debono Elisa. 70, 5950 Asha Maya. 71, 6082 Camilleri Elizabeth N. 72, 5831 Hassan Elisa. Komplu. 5702 Caruana Kelly. 8032 Camilleri Borg Sophie. 5605 Aquilina Kylie.
5842 Greg Ilona. 7639 Samud Jade. 5853 Digby Kaylee. 5801 Borg Cayenne. Grazie alle signori li lenu nantellaw il-Polza u dawn l-urna. Number 73, 5702 Caruana Kelly, 74, 8032 Camilleri Borg Sophie, 75, 5605 Aquilina Kylie, 76, 5842 Greg Ilona, 77, 7639 Samut Jade, 78, 5853 Digby Kaylee, 79, 5801 Borg Cheyenne. Spiċċajna l-ewwel Polza tal-parteċipazzjoni għal Bniet tal-ewwel sena sekondarja. Min għandu xi mistoqsija forsi nissija number destra jistaqsina nirrispondu u hija nikkonkludu għal issa tartar fil-ħin nibdew il-Polza tal-Subir għal Form 1. Grazzi. Infakkar ukoll li fil-bidu semmejna l-Polza tal-Għażla hija t-tieni Polza u dik se sseħħ fis-16 ta' April ikun it-tnejn nibdew tal-Bniet fid-9. Ġifieri dawk li tilgħu fl-ewwel 6 postijiet imorru għat-tieni Polza li fiha jieħdu sehem dawk is-sitta u l-Bniet li ħerġin minn Terezanuzzo ta' skola bla kontinwità. Grazie. Grazie, Nis, kif morna? Konti t-nċaqla, kif morna? Right,